ole clear tu te kalau lom le vek chewa tu tuma chuanin hei tun lai chu khovel buai nuai mai ani mo Iran regot po mi angza nge poisoi lo boral to thi to an tam khop mai kan hriat thei china po tu tuma po hianin kan bi chiang do na lir hi kang thitle ram kang ti lo le hei anin kap sia mai bokani Iran buaina so sang chho zel ani hemi hi ni zalam pagan da kha ni ya ta hianin hemi Iran protester anti hian mi zanga le mo som thum pariat chuang kha an thi to ti kha confirm ani tuna phe chuanin source then khata phe chuan zaruk ajan tam to ni ti de kha hriat ani to ani chuan mi sing chuang an reng me ka an man mek bokani ya anon ti ni ya pui chau khop mai ning pori se an ram din mun mo han thir pui chuanin aw ngoi ani kan en chawanga arab thak chau khop mai dollar trama hianin eng ang chi in nge hemi khamini sarkar hi aron attack don hay nga le lom to khop mai kan en chau nga lang kan hriat angin hemi Iran buaina hianin internet blackout ania mo eng ma kha man thei lawa ti khanin a thenin mi thiza thi tuna chuanin zaruk anan tam to sari do ran di tawang tiang chi te sor strang strang khana o mani ya hei hriat tak thei ni lawa hemi kan mu thei mo ai hianin atam fe don ti kha an ring top mai ne chuwang chuanin arab tha khop maya heti anga buai na hi alo om ngai mi alo wani pote sarten khong ai thla khop mai mi sing chuang fe kha sing ai dam kha an seng bet mek boka hemi internet te signal eng kiman ti to bawang khanin engma khat sin chiang takena hriat thei lawa mo mi za nge thi bi za nge liampui tuar engma kha thu nei du te ponan hre thei bik lawani chuwang chuarin azat sia hemi chuti za chun thi to e confirm ani to e anti aya tam fe hi mo tuna hianin ruang mu tur char tur hi om to ani anti hemi internet an shut down hianin engkim hriat tur a figure dik tak kha lia khu vek me ni maro chu eng tin mani thup thei ani lawa moron viral zel thawa amaro chu a chia hriat a harveu anin khongai thlak lu to kone activist chen khat chuanin hedian thunon pong aron the chhuak zela enge khovel zawzok khovel mi pui tam zok ina kan chen tur khanin chin chang aron soya then an mit te ti khanin an ka saka then chu na ti khanin hliam pui tuar ten anom chhaunuk ania tundin huna hianin nia kan hriat angin niang zat atang khan nge ni riat nge nei tatang khan internet blackout khan kalpui ania khami ya khanin si paite mo drone mangten an chle ti kha hei kan hriat bel zel ani adol chama hianin engangin nge hemi Iran bi puite torna hi aron chan le don mo Iran si paite ti ang khamini ya sarkar tu te hi engtin nge aron attack ve don shila cha kom to khom maya ning poni se hei hi honi zanlam pangan da khani ya arab thak chau khop maya mi pui khamina sarkar si paite hianin mi puin ka pani chuan America hianin a khoi ve ngal don ani a be ve ngal don ani ati khani ya
film khur tak chuanin tuna hin engtin amoni chuanin man la mek in rin amani poni se kanen chawanga hemi black out kan ti Mizoram po khan kan han nei zuai khania mo internet black out pialama black out pa ngai po supply engkim off thim vek angji a phei kha chuanin an ma ni mi puitan po mo thil ti a boi thak do na heta hi security lampang tan po khan boi thla chen chu om ngei na rin no mani amaro chu internet hemian shut down na ringot po hianin thil tam zo khi chu a thup to tlat maya White House te po kha mo hemi cyber attack le military strike laka khanin mo na sataka ven him te po ni ya thut om thai ani ya Iran sarkar how tu ten an lau bik si la wa chu wang chon thut om thei ani tlat maya thil hi amei mai to la wani US si pai te po khanin an man ruwa mo turu tak tak te po khan chop chhuak chu to mai ne he thil thleng wang te po rianga chan sang sang wang te po anianga chuti line hei Iranin US le Israel te lo vo ve mek bokan ya lo warning ve chen bokan ya mo in rol lo turin ti ve khur khur bokani Irana hemi an speaker pakhatina aron aw mo slogan anti death to America ti kha an soi vong khop maya an thi chi rup rup ngam lawang ti poi soi thei me lawani hengpo ni se hemi Iran air defense te po an in ring up to maya an ti ut to mai ni tuna hian in bom lian zok la om zok hi intiga ke po don ti hi khovel mi pui tam zok enan thlir hi ne mek bokane pui chho mup mup don khop mai hei US force te po khan che chhuak mo anin ring vek to chuta hei Iran hianin US base hi hemi Qatar missile mo manga US base hi bay an tuman target ani Donald Trump hianin Donald Trump hianin anon bay ani chuan kan si pai mun pui an bay ani chuanin alle atin kan ruzel do nei ti khana a thil sa bok ani ya maro chu Iran hian in an lau big vak lawani Donald Trump po hi Israel hi Iran chuan in an ngai khop mai asan chu pote sarte fui portulian berzing mi ani an tia mo kan dim don lo kan su kan en liam mai don lo an ti ni chu ti rul Israel chuarin an thli thlai reng maya mo engkima an mut pon mu man meu lawani thil ni dan thlen dan kha mo hriat chian tumin Iran ram chhunga engang chi age thil thlen dan ti kha an thli thlai renga ni chu ti rualin boruak thazok mo mi pui hemi Iran mi pui tena an du thu sama hi ron thleng dik se kan du ani ti khan Israel sarkarin thunon chu ve mu boka chu adik khop maya hemi khamini sarkar hi mi pui hian an du thlor lawa chan chu engkima an tlak chhiat rap vek ma mo in siam thatan du wang te po ti thayang chu poni se Iran si paiten US target an naya an bayani chuanin a pui viau dorani kha ni ya eng poni se ang chi nge boro kom chho zel don tuna hina hriat mi lawa mo kan rin lo khan te wa hianin
engem mo hiran thleng thut thei renga ni a thena chuan lian hi ngan ti kha lian hi nga chol man meu lawa chu ti ro len tlang kang te thlipui tle te heta henge china sang sang ram kang ti te khovel mun sang sang ai kha tian kha a hluar chho me ka ni chuan bom hlawm